Léirigh Pat Haver na chumas scór há chuirí na scórán tatan scata agus ní bhain níos rathúlan an mouta hain. Ach ar deir níomh lór éags fór Roscommán an ceannas fear An Dún. An nach éon ahrú ar a good tacticín ar thug Corcaigh-2-15 ortha Páirc Esler. Nú trístú an bhíochlí an gurch fearn Corcaigh lena rúthir sa tre Alllianz. Má darmach dunacha a ham an trátrúta. Ronan Burns a tosi sa gúil an Dún an áis John O'Hare as tá ahar denta sa lína lántas an freisin le Ryan McGill iste an áis Conor McCrickard. Chailtí den éir Roscommán chatain caite agus tá brúthe dá réir an tros maile. Bhí buabrá ag Corcaigh ar an bhí dónta caite cé gúil dornan imróí heis imocht fós tá peladóirí cumasacha acha lehéidí Rory Maguire, Matty Taylor agus Sean Powter. Corcaigh nóis na gandhe bána an seo Fiú das bailach sé tóbhar ar fad ag a Dún agus fannacht golamach le go tuairt fin trí for Rory Maguire tá sé tí mogan stúa búte ag Rory Maguire búte ar a trasán ráfaint ar nói ó chúlín. Corcaigh fós a chatan is agus conna cúig írót Cean sin búlte agus tá sin chur fórí sin na cúgail ceanna ní chéile chur mócha. Afan ar fós. Tuach a bheith. Cíisiil sin ní búte ar bhath agus Shanty tro beidir Corcaigh can't búte out in lántasach se de Chris O'Jones. Chris O'Jones a shot a goal an kick amach. Crow Jackerty gun Dún agus cool fáting de cuairteoirí. They're hidden over Clay, top shot. Kyrie British Shears, agus fell. As he put their noise, and over this feather, down to Ryan, Lewis, and Lewis is stopped, and then Lewis on, close to draw. They come the no chance by Callum Doherty, Sauce should go in, Lahan's better goal. Close to Tamwa. Corcaigh chat to Risha, and cool bar the chat. The pressure, and kick on heart to try. But the Ferrand, Kay, then is fair, the Hoch, Fuitza, Amshu. So that Brian O'Driscoll, she puts it already Brian O'Driscoll, she puts it a hauling Brian O'Driscoll. And Carroll. Oh, fights it Corcaigh. Reach, she'd soft the goal trasta, Fanashid could take a main Jesh. He's a 15 row, winter nach, which I shouldn't occur more on Fausch in Belgailoch. Tá sé fós a Matty Taylor bhíonn sin Nish, teach an tuairt faoi. Sean McDonald, tá sé an tuairt faoi agus ní bhain sin tá sé chuna Amshu. Chúig cín inis. Kick sír chun den Dún agus ar nói. Tá sé leanús a rai. An bhlúiste de Jonis ag Danny McGill. Gil Abula Ray. So then Lon Tussach. Pat Havern. Pat Abula. Tashi Ord. Agus Tashi Gajas on score. Risha. Nach Jas Maradela Shirchen Lishop Dusan Cham Praba. That's a good drum to race in the man, Joe. Dún a chatan is agus an oid treist of Canistrai Roscommán a gaiile sin seo is rá nach mai chen chance acha or do céime all Rina Hain. Miguel Lornach's in low shots. So the James Guinness lena hit dog, tá she puts it all, tá she puts it a on score. Shella Fós ag bhfuir baile an seo. Tá Havern an Lon Tussach. Agus an coolbar attack níos chumá. Burns a rash agus that. Tás ríis go dtí. Pat Havern ilan héir. Tá sí buite go háling aige. Buite go háling I Pat Havern. Berna an leidir dréir I chéile. Sean bheith Corcaigh ríis bhil hit sí bhain trinach tá sé fós aige. Tás dtí an Lán Tussach. Chris O'Jones amach. Number Jessic Corcaigh Tronish with the Mark Cronin. Through in Hanimo, Mark Cronin and the kid dog with Jessic Mark. Gordas. With Fós Carrachulin Chulkeen and Chuck.
Cúla teachta níos an sin. Teachta mar glíán. Seán is Conor McCrickard, Thuckersteach. That Havern McCrickard fós, but a maithige. Shelvig An Dún, beidir gon tála an cantar butí Danny McGill, but she put a hauling at Danny McGill, hard score. An Dún a teachta rats go 3 on the job. Old hand, buntáiste an digan. Cúlbar attack níos. The third fee is in Lavlock Goltzach, touch Jimmy hard trastan. Nish. Cúlín amháin, díreach níl an brat ó Rushta. Cap Corcaigh go beidir go raibh can ó Rushta tilta ach níl te tugcha. Garamach fáilte rationistic, the cool 30 extension of true doctor of Bhreithonsaí. The Fairlaw Páirc is Sean Welsh. Because the rest of Dean Lon Tosrock, Ronan, agus Glúisad an Jason Seanish at Corcaigh. The right Shanter comes to score. Cool and scuff. Forty Sean McConnell been on Glúisad at Corcaigh. Críoch Iirtachama. Come the Mahas and Ishva Kappa. Don't Kudog, not the shock joke. Careful in that throw. Right in for Lord Páirc. Chubby Danny McGill, Tom Chenevig, Danny McGill and the kid on Cole. Agus Chenevig Tastol over in ball and drop. Rinne McGill go on. He shot for Vroom. A quick to Jugga Dast and the kid on. Dún a chat to reached. She finds out Corey chance to goal. The cool butcher for Rogen. Ní minic can do Tarlo. Ní minic can do Ashton Tarlo. Cool one butcher thrusters and cool elimination. Chance. Kick on Chet. And they're giving Taylor all this time. Boy can't fight again. And Boy can't fight again. Sean Chansonish. Tashi Bultza. No. Nilemba Dienta. And Bua. I go for him, Bala.